Ndabasuje nitwa Itangishaka Emmanuel nje kukubwira ko abasirikare bagera kuri 200 bateye urugo rwa Kabira irubumbashi batera hejuru ibintu byose bararwangiriza. Ubu rero ibintu babijagaraje hanyuma kandi guhuzagurika muzimu w'iminduka kutamenya ko kurangwa uburezi bw'u Rwanda ku cy'uburezi bw'iki gihugu rero bukomeje guteza impaka. Muri Uganda polisi iri guhigisha uruhindu umusore wagaragayeho anywera byeri hejuru ya taxi igenda yanezerewe rwose ari hejuru cyane ubu bari kumuyiga ngasobanure. Hanyuma rero abasirikare benshi bo mu mutwe w'ingabo zirinda abayobozi bakuru GR bateye urugo rwa Joseph Kabira Kabanga bo nabandi n'abayobozi cyangwa se n'abasirikari barinda President Felix Antoine Tchiseked. Hanyuma rero uyu Kabira Kabanga wayoboye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'urugo rwe ruherereye irubumbashi rero mu ntara ya Hwetse Katanga niho urwo bateye. Abasirikare bari batwawe n'imodoka ya Jeep n'imodoka za Jeep nyinshi zitandukanye ndetse n'amakamyo ya gisirikare bageze mu rugo rwa Kabira mu gace ka Kashamata mu ijoro ryo kuri uyu wa 14 Nyakanga 2025 birukana abaharindira umutekano n'abandi bahakorera bose. Hanyuma umuyobozi mukuru rero Jodisia Asibea urwanya akarengane muri Kongo Timothée Mbuya yatangaje ko abasirikare bateye urugo rwa Kabira barengaga 200 kandi rero ngo bari muri jipe hafi 20 n'amakamyo 2. Icyabajyanye rero muri urwo rugo n'ukurusaka nkuko babigenje kuva muri Mata 2025 ubwo rero byawiswaga ko Kabira ashobora kuba ari mu mujyi wa Goma mu rwego rwo kwifatanya n'ihuriro FCM 23. Muya yatangaje ko rero ngo abasirikare binjiye mu rugo rwa Kabira nta tegeko bashingiyeho, asobanura ko rero ngo kwifashisha imbaraga mu kuvogera umutungo bwite w'umuntu ngo ari kugaba igitero ku burenganzira shingiro n'umutekano w'abaturage. Aravuga ati byabereye muri Kashamata birakomeye n'ukuvogera kwitwaje intwaro kwateguwe gushyirwa mu bikorwa rero nta tegeko rishingiweho, ni igikorwa kibi mu gihugu cyitwa ko kigendera ku mategeko, gukoresha imbaraga ku mutungo bwite nta ruhushya rw'ubutabera, ni igitero ku burenganzira shingiro n'umutekano w'abaturage stati yose baba bafite. Sena ya Kongo yambuye Kabira ubudangarwa kugira ngo rero atangire gukorwaho iperereza ku bifatanye akekwaho kugirana na FCM 23. Leta niratangira kumukurikirana ku mugaragaro kuko igihe cyose ingo ze zasatswe nta cyatangajwe. Biragaragara rero ko nta n'ikimenyetso kigeze kibonwa. Hanyuma rero hari undi muntu uri mu byago muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bamwita General Christian Chiwewe Songesha. Uyu yabaye umugaba mukuru w'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ari mu byago. Yabaye rero uyu mu ministeri cyangwa se yabaye umugaba mukuru w'ingabo kuva muri 2022 kugeza muri 2024. Arakekwaho gushaka kwica President Felix Antoine Tchiseked kuva mu cyumweru gishize. Havuzwe rero inkuru zitabwa muri yombi ry'abantu bakorana bya hafi na General Chiwewe usigaye rero ari umujyanama wa Tchiseked mu bikorwa by'igisirikare. Barimo rero General Major Maurice Nyendo, retired Colonel Lieutenant Colonel Adeline Temwiza ndetse n'abarinzi be, umunyamabanga mukuru rero w'ishyaka UDPS riri ku butegetsi. Generali Christian Chiwewe Songesha wabaye rero umugaba mukuru w'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuva muri 2022 kugeza ubu ngubu umwaka ushize muri 2024. Akekwaho gushaka kwica President Felix Antoine Tchiseked. Kuva mu cyumweru gishize havuzwe inkuru zitabwa muri yombi ry'abantu bakorana bya hafi na General Chiwewe usigaye rero ari umujyanama wa Tchiseked mu bikorwa by'igisirikare birimo General Major Maurice Nyembo, retired Colonel Lieutenant Colonel Adeline Temwiza ndetse n'abarinzi be. Umunyamabanga mukuru w'ishyaka UDPS riri ku butegetsi bwa Kongo Augustin Kabuya kuwa 15 Nyakanga 2025 yahishuriye abanyamuryango baryo ko General Chiwewe akekwaho gushaka kwica umukuru w'igihugu. Kabuya yaravuze ngo ntabwo abantu babona uburemere bw'iki kibazo, umuntu akicara nyuma yo kuganira nabo hafi ye bakiga uko bakwica umuntu mubyeyi sekuru w'abana n'umuntu wa mbere mu gihugu abantu bakumva ko atabazwa. Niko rero yakomeje avuga kandi nibaza uyu munyapolitiki uri mu bizerwa ba President Tchiseked we yavuze ko ngo ubwo General Chiwewe ngo yahatwaga ibibazo gatigeze hakana kugira umugambi wo kwica umukuru w'igihugu. Navuga ati abantu bashyira mu gaciro bazi kibi yakoze kandi nawe ubwe
ntabihakana, bivuze ko rero ngo yicaye aravuga ngo agiye kumwica. Ubwo General Nciwewe yari umugaba mukuru w'ingabo yumvikanye kenshi rero yihanangiriza abasirikare bagambanira igihugu na Perezida Tchiseked mu gihe ihuriro FCM 23 ryari rikomeje gufata ibice byinshi mu burasirazuba bwa Kongo. Yigeze kujya mu rusengero rw'itorero ERC Église du Rivière du Congo abwira abakristo ko adashobora kugambanira Imana na Perezida Felix Antoine Tchiseked. Hanyuma rero polisi ya Uganda yatangaje ko iri gushakisha kandi rwingisha uruhindu rwose hasi hejuru amaguru adakora hasi umusore wagaragaye mu mashusho yakwirakwiye ku mbuga nkoranyambaga yicaye hejuru y'imodoka yo mu bwoko bwa Toyota Hiace anywa byera. Aya mashusho yatangiye kukwirakwizwa mu mpera z'icyumweru gishize ku rubuga rwa TikTok agaragaza umusore wicaye ku ntebe iteye hejuru y'iyi modoka ikora ubwikorezi rusange. Imbere ye hari ameza ateretseho byere ebyiri agenda asoma gake gake. Ababonye aya mashusho basabye polisi ya Uganda kugira ikikora kuko rero ngo binyuranyije n'amategeko y'umuhanda muri iki gihugu, ndetse bikaba byaranashoboraga gushyira ubuzima bw'uyu musore mu kaga, cyane ko iyi modoka rero yari yicaye hejuru yagendaga. Kwa kabiri tariki ya 15 Nyakanga 2025 umuvugizi wungirije wa polisi ikorera muri Kampala Luke Oyesingile yavuze ko rero ngo imodoka yafashwe ndetse uwari uyitwaye atabwa muri yombi. Ati twabashije gukurikirana imodoka yari itwaye umuntu hejuru yayo yarafashwe. Umushoferi rero akurikiranyweho gutwara umuntu mu buryo bushyira ubuzima bwe mu kaga. Polisi yatangaje ko uyu musore wari wicaye hejuru y'iyi modoka gatarafatwa kuko rero yahise ahunga ubwo yamenyaga ko ari gushakishwa. Iperereza ry'ibanze rero ryagaragaje ko uyu musore ngo yari yishyuye umushoferi amashiringi 20 ngo ni 8,000 kugira ngo rero yemereye kumutwara hejuru y'imodoka agamije rero kwigarurira abantu ku mbuga nkoranyambaga. Ngaye nguko rero ngibyo iby'uwo musore. Hanyuma rero reka nangire nkubwira ko impande zombi zirashinjanya gutobera umuhate wo kugera ku mahoro mu biganiro birimo kuba iyo nta yindi ni FARDC na M23 biri kugenda bishinjanya kubera ibikorwa rero byo kwitegura imirwano ndetse n'imirwano ivugwa yabaye muri iyi minsi ku mbibi zaho impande zombi zigenzura mu ntara ya Kivu ya ruguru ndetse na Kivu y'epfo. Itangazo ryo kwa kabiri Major Nesta Mavdisa Kamba Mayoyo umuvugizi wa zone ya 3 y'ubwirinzi ya FARDC ifite icyicaro ikisangani mu murwa mukuru w'intara ya Chopo yatangaje ko rero ngo abarwanyi ba M23 bavuga ko ngo bafatanyije n'ingabo z'u Rwanda ngo bateye ibirindiro bitandukanye bya FARDC muri iyi minsi ishize. Major Mavudisa we yavuze ko rero ngo kuwa gatandatu ushize M23 yateye ibirindiro bya FARDC ahantu habiri muri teritwari ya Karehe, kongera kuwa mbere ahitwa Ikashihe naho rero muri Karehe, ndetse na Ilambi Katana muri teritwari ya Kabare, ndetse naho mu ntara ya Kivu y'amajyepfo. Mavudisa avuga kandi ko ngo kuwa mbere M23 yateye ibirindiro byabo imwenda bandu muri teritwari ya Masisi muri Kivu ya ruguru. Imirwano rero iba umunsi wose. Umutwe wa FCM 23 hamwe n'abafatanyije nawo cyangwa se barimo twirwaneho uwo ukorera imuringe muri Kivu y'epfo nayo rero imaze iminsi iburira ko ingabo za leta ziri mu bikorwa byo kwegeranya ingabo hafi yaho iyi mitwe igenzura mu kwitegura imirwano ikomeye kwa kabiri. Umuvugizi wa FCM 23 Lawrence Kanyuka yashinje rero ingabo za leta ndetse n'imitwe ifatanyije nazo ko ngo kuwa gatandatu bisha abaturage bane muri groupement ya Chirunga muri teritwari ya Kabare muri Kivu y'epfo. Kanyuka ntiyasobanuye neza niba ubwo bwicanyi bugendanye n'imirwano ivugwa na FARDC cyangwa se niba ari ubwicanyi bwihariye. Kanyuka yanavuze ko ngo ibyo bikorwa cyangwa se ubwo bwicanyi no kohereza ingabo n'intwaro ziremereye hafi ya position zabo ngo bigaragaza neza ko ubutegetsi budashishikajwe n'ibiganiro birimo kuba. Major Mavudisa nawe rero yavuze ko ngo ibitero bya M23 ku birindiro bya FARDC ari ukurenga ku masezerano y'agahenge no gutoba ku bushake umuhate w'amahoro urimo kuba. Hanyuma rero ibi biravugwa mu gihe intumwa za leta Kinshasa n'iza FCM 23 ziri mu biganiro bigamije kugera ku masezerano y'amahoro i Doha muri Katari zihujwe na leta ya Kongo hamwe na Amerika. Kugeza ubu rero impande zombi ntiziragera ku bwumvikane muri ibyo biganiro, mu gihe rero bivuga ko ngo hari igitutu cy'abahuza bifuza ko impande zombi zumvikana vuba. Iki cyumweru ni icya kabiri harabura icyumweru kimwe ngo izi ngabo zibe zivuye hariya i Katari batahukanye rero ibyemezo ndetse no kugera ku masezerano yo gusinya
ngo imirwano ihagarare. Ariko ninde uzabazwa iki kibazo cy'abakongomani bagenda bicwa? Benshi mu banyekongo bibaza amaherezo y'imvururu zimaze imyaka 30 mu burasirazuba bw'igihugu cyabo. Abaturanyi babo natwe tukibaza igihe impunzi tumaze imyaka irenga 25 ducumbikiye zizatahira. So kurambirwa abaturanyi ahubwo nuko ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo butagaragaza ubushake bwatuma bataha. Cyangwa se n'ibitekerezo by'umwanditsi. Hakurya y'amazi magari hari abatifuza kubona agahenge muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kimwe na benshi rero mu bayobozi bayo, ninde uzahagarika ubwicanyi, ubuhunzi, ubusahuzi bimaze imyaka myinshi byibasira abanyekongo b'abatutsi? Nubwo imvururu mu burasirazuba bwa Kongo zigira ingaruka ku banyekongo ubwabo muri rusange, abo mu bwoko bw'abatutsi bahora bibasirwa. Kuva rero umunsi ingabo za Habyarimana n'interahamwe zatsindwaga n'iza RPI zigahungira muri yari Zaire yayoborwaga na Perezida Mobutu wari inshuti magara ya Habyarimana, zageze zishinga imitwe y'iterabwoba rero zagiye ihinduranya amazina kuva muri Allié Radar kugera kuri FDLR, ndetse n'uyu munsi nayo yashibutsemo CNRD FRN. Intego yazo rero yakomeje kuba kumaraho abatutsi mu karere k'ibiyaga bigari ndetse no guhiruka guverinoma y'u Rwanda. Iyo ngengabitekerezo ya jenoside n'eramwe n'abajenosideri bagiranye muri Kongo barayikwirakwije bayinjiza mu yandi moko y'abanyekongo hatari abatutsi ndetse n'abayobozi ba leta n'igisirikare ndetse n'abana babyaririyeyo. Kuva mu 1994 kugeza uyu munsi witwa umututsi wese mu burasirazuba bwa Kongo nta gahenge yigeze agira. Hari ayandi moko rero y'abanyekongo yafatanyije na FDLR kwibasira abatutsi. Guverinoma rero zitandukanye zirenza ingohe ubwo bwicanyi. Abahanga rero babona ko ngo bumaze kugera ku rwego rwa jenoside. Mu bihe bitandukanye baragerageje kwirwanaho ngo badashiraho kuko abatishwe bamaze imyaka myinshi mu buhunzi. Ukwirwanaho kwabo kwafashwe ukundi, imitwe yitwaje intwaro bashinze ikitwa iy'iterabwoba. Hanyuma rero ni nako barushagaho kubita abanyamahanga bashinjwa guharanira inyungu z'u Rwanda. Ibintu rero rwahakanye kenshi ruvuga ko ibibazo bya Kongo bigomba gukemurwa n'abanyekongo ubwabo. Laurent Desire Kabira wayoboye Kongo nyuma y'ihirikwa rya Mobutu kuva mu 1997 kugeza muri 2001 yarazi neza ikibazo abanyekongo b'abatutsi bafite, ariko ageze ku butegetsi arakirengagiza. Yarinze apfa nta murongo agihaye. Umuhungu we Joseph Kabira yamaze imyaka 19 ku butegetsi, ari azi neza akarengane abanyekongo b'abatutsi bagirirwa. Ubutegetsi bwe bashinze imitwe yo kwirwanaho irimo CNDP 2006 kugeza 2009, M23 iza yungamo 2012 kugeza 2013. Yamamaye cyane mu kurushaho kumvikanisha impamvu yabo. Mu bihe bitandukanye Kabira yabasezeranyije kugira icyo abikoraho nabo bagatekana kandi bagahabwa uburenganzira bwabo nk'abandi banyekongo, ariko isezerano rye rihera mu mpapuro. Ubutegetsi bwa Felix Antoine Tchiseked bwaje risimusiga bituma ibintu birushaho kujya irudubi. Kugarura umutekano mu burasirazuba bwa Kongo niyo turufu yakoreshejwe, ayikoresha yiyamamaza muri 2018 nubwo yari yatsinzwe amatora kugirwa umukuru w'igihugu kwe. Byari byitezweho kubona umuti imvururu zo mu burasirazuba, yarazi neza uko ari ikibazo. Mu minsi ye ya mbere nka Perezida Tchiseked nawe yatangaga icyizere, yerekana ko yumva ibibazo kandi ashaka kugira icyo agikoraho. Hari n'ibikorwa rero bya gisirikare ingabo za Kongo FARDC zakoze byo kurwanya FDLR muri 2019. Hanyuma rero budakeye kabiri byagaragaye ko ibyo bikorwa byari urwiyererutso, kuko FDLR yari yaramaze kubaka umubano ukomeye n'abayobozi ba FARDC, ari nabo rero bayiha ibikoresho ku buryo byari bigoye kubabwira ngo barase ku nshuti zabo. Birashoboka ko abo bayobozi muri FARDC aribo bumvishije Tchiseked ko FDLR bayirwanya cyangwa se ngo kuyirwanya bidakwiye, kuko yari yaramufashije kurwana na CNDP muri 2006 2009 ndetse na M23 2012 2013. Tchiseked yaretse FDLR komeza kumenesha abanyekongo b'abatutsi ndetse yemerera FARDC gukomeza guha intwaro uwo mutwe w'iterabwoba. M23 yari yaravuye muri Uganda muri 2017 ikaba iri muri Sabyinyo itegereje ko amasezerano yagiranye na Kabira yashyirwa mu bikorwa, na Tchiseked wari umusimbuye yabonye ko rero inzoga ari yayindi hahindutse icupa gusa, yongera gufata imbunda mu mpera za 2021. Nubwo bafashe imbunda kuva icyo gihe kugeza ubu baracyasaba ko himakazwa inzira y'amahoro, ikibazo cyabo kigakemurwa. Ariko aho kugira ngo Tchiseked yicarane nabo kumeza yumva impamvu yabo,
ngo harebwe uko ibibazo bafite byakemurwa. Yihutiye gutabaza ko yatewe n'u Rwanda, ahera ko akoranya ya mitwe yose ufite ingengabitekerezo ya jenoside ngo ifatanye na FARDC na FDLR guhangana na M23. Ubwo ni nako ubwicanyi bwibasira abanyekongo bw'abatutsi bwafashe indi ntera, byitwa ibyitso bya M23 abanzi b'igihugu cyangwa se abanyamahanga baje kubintasi. Uko ubutegetsi bwa Tchiseked burushaho kumenesha abanyekongo b'abatutsi byarushagaho kongerera M23 imbaraga zo kurwana, kuko rero yabonaga ko nta yandi mahitamo ahari usibye kurwana cyangwa se imiryango yabo ikarimburwa burundu. Ko niko M23 yirukanye ihuriro ry'ingabo za Tchiseked mu bice bitandukanye bya Kivu y'Amajyaruguru n'Amajyepfo kugeza ifashe imijyi ya Goma na Bukavu igenzura uyu munsi. Abacancuro b'abanyaburayi, ingabo z'ibihugu bya SADC, iza MONUSCO ndetse n'iz'Uburundi zazigiye gufasha Tchiseked. Abasirikare ibihumbi 60 bazo bananiwe gusubiza inyuma M23 ifite abarwanyi ibihumbi 10 bonyine. Hanyuma rero barabakubita kuko barabandagaza. Igitangaje nuko bamwe rero muri bo cyangwa se muri abo basirikare b'abanyamahanga barwaniraga Tchiseked bahembwaga arenga ibihumbi 5 by'idolari ku kwezi. Hanyuma kandi mu gihe abarwanyi ba M23 ubo ubwabo bahembwaga amafaranga make cyangwa se niba nahembwe. Umusaza wasezerewe mu gisirikare duheruka kuganira kuri iyi ngingo niwe wabwiye ko ku rugamba amafaranga ntacyo avuze cyane nk'impamvu umusirikare rwana mu ntambara iri mu burasirazuba bwa Kongo. M23 niyo yonyine ifite impamvu yo kurwana, niyo mpamvu kuyitsinda bigoye kubikinshasa. Ku banyekongo rero bari mu bice bigenzurwa na M23 bavuga ko nta kindi gihe bigeze bumva batekanye nk'ubu. Imitwe yitwaje intwaro FARDC ndetse na FDLR bahoraga babanyaga bakanabasahura imitungo yabo, babasurisha by'ikirenga uwo baketse ko ari umututsi bakamwica. Muri centre ya Warikare M23 yarahafasha, ariko nyuma y'iminsi mike isubira inyuma iraharikura. Abazarendo rero barahagurutse, icyambere bakoze kwabaye gusahura iduka rya telefone rihari no kwica nyiraryo. Byatumye rero bahatuye batabaza bafata M23 nkaho yabatereranye, nubwo yo ivuga ko ngo yabikoze mu kubahiriza ibyasabwe hagamijwe rero gucira inzira ibiganiro by'amahoro. Ibihugu byo mu burasirazuba byagaragaje kenshi ko bitumva impamvu ya M23 bigamije gushimisha Tchiseked kugira ngo abihe uburenganzira ku birombe by'amabuye y'agaciro Kongo ikungahayeho. Kuri ibyo rero gushiraho kw'abatutsi muri Kongo ntacyo bivuze. Cy'ingenzi nuko bibasha kubona amabuye bikeneye mu ntambara birimo y'ubukungu. Niyo mpamvu rero aho kotse gitutu Tchiseked uyicare ku meza y'ibiganiro na M23 yumva ubusabe bwayo bwo gucyura impunzi zimaze imyaka myinshi mu mahanga, ganahagarike ubufasha aha FDLR. Ibyo bihugu rero byahisemo gutuza izo mpunzi ziri mu Rwanda, Uganda ndetse n'u Burundi. Kwakira no gutuza impunzi aho kuzifasha gusubira iwabo ni ikimenyetso simusiga cy'uko rero ngo ibyo bihugu bitifuza kubona uburasirazuba bwa Kongo butekanye. Gutekana kwaho byatuma ibihakorerwa byose binyura mu mucyo, kandi sosiyete z'ibyo bihugu zihacukura amabuye y'agaciro mu buryo butemewe, zibifashijwemo n'imitwe yitwaje intwaro ikorera muri utwo duce mu buryo butandukanye. Hanyuma rero ni ibyo ngibyo birimo kugenda bitembera ku muhanda. Ariko muri Warikare hahoze ibirindiro bikomeye bya FDLR. Kwafata kwa M23 byatumye sosiyete ya Alpha Mine y'Abanyamerika n'Abanyakanada isubika ibikorwa by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro yakoreraga, nubwo rero yongeye gufungura imirimo nyuma y'uko M23 ivuye, kuko uyu mutwe ugaragaza ko ngo udaharanira kwigarurira ibice runaka ngaho gushaka amahoro. Nkuko Tchiseked yagize umutekano muke muri Kongo iturufu yo kwiyamamariza manda ya kabiri no gushaka guhindura itegeko nshinga, kuba imvururu zakomeza abifata nk'amahirwe ahubwo yo kuguma ku butegetsi, yitwaje ko igihugu kiri mu mage, agakomeza kunyereza amafaranga ya leta abeshya Kongo yakoreshejwe mu ntambara. Abenshi mu banyapolitiki Kinshasa n'abayobozi bakuru muri FARDC nabo rero bari mu mutaka umwe na Tchiseked. Uko intambara ikomeza niko ibifu byabo ngo byaguka, niko bavuga. Ibihugu byitwa ko bikomeye nabyo nta mpuwe na nkeya bifitiye abakomerekeye cyangwa se abakomeje kwicwa bunyamaswa muri Kongo. M23 niyo yonyine irajwe ishinga no gukemura ibibazo byugarije abanyekongo birimo akarengane, ruswa yabaye akarande ndetse n'imiyoborere mibi.
izindi mpande zose zifite inyungu zazo bwite zitayeho. Kuri inshuro M23 irasabwa kwitondera cyane ibiganiro. Tchiseked yatangiye kugaragaza ko ngo ashobora kwemera noneho yaba agiye kubigenza nk'uko abamubanjirije babigenje, amasezerano akaba amasigara cyicaro. Abanyekongo rero bari batangiye gusinzira, bugacya bazaba abande. Nigakora ikosa bwa kabiri, niko rero iki kinyamakuru gisoza iyi nkuru kivuga. Reka dusoreze ahangaha rero. Nitwa Itanga Ishaka Emmanuel, rikamwifurize